Nguhaye ikaze ku ngingo y'umunsi nitwa Pierre Romeo imfura yabo. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho. General Retired James Kabarebe yasobanuye icyo u Rwanda rwasabye ngo rwohereze u Burundi abagerageje kudeta. Ni mu gihe Minisitiri Nduhungirehe yavuze ku ntambara muri Kongo ndetse n'ibiganiro by'u Rwanda n'ubwirinzi bw'u Rwanda. Na Ambasaderi Lieutenant General Retired Charles Kayonga yatanze impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda muri Azerbaijan. Amakuru ava mu bigo by'ubutasi by'abanyamerika agaragaza ko Iran ishobora gutera Israel mu minsi barirwa ku ntoki. Ni mu gihe muri Kenya Perezida William Ruto yakiriye indahiro ya Vice Perezida mushya Prof Abraham Kindiki Kitule. Kandi turasoreza muri Amerika aho Schwarzenegger wamenyekanye muri filime ya Commando ari inyuma ya Kamala Harris mu matora, naho Buzz Aldrin wagiye mu kwezi akaba ari inyuma ya Donald Trump. Nyuma y'ubu butumwa turahita turambura zino ngingo z'ingenzi. Inshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop, munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue, hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike, muri Mike. Ako karenge kari mu ibara ritukura. Iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo numero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira hakorera Rwanda Revenue ugakurikira kanenge kandi zo Scovia Fashion Shop kakugeza neza dukorera. Kuri ubu kandi tufite umwihariko uko dufite atelier ibadodera modeli zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07 94 280 443 cyangwa se 07 45 28 084. Scovia Fashion Shop, style with us. Babyeyi, ishuri Umbrella TVET School riherereye mu mujyi wa Kabarore mu karere ka Gatsibo ryabashyize igorora. Umbrella TVET School ni ishuri ryigisha amasomo y'igihe gito muri mechanical automobile, ubutetsi, ubudozi ndetse no gutunganya imisatsi bya kinyamwuga. Muri Umbrella TVET School abanyeshuri bakora ingendo shuri. Ikindi kandi ishuri ribahuza n'abakoresha batanga akazi maze bagatangira gukirigita ifaranga ako kanya. Akarusho nuko abanyeshuri bose bigishwa amategeko y'umuhanda bakanakorera provisoire nta kindi kiguzi. Babyeyi, niba mushaka ko abana banyu bazibeshaho neza ejo hazaza, nimugane Umbrella TVET School imyanya itarabashirana. Abashaka gukora kandida libre muri tourism, culinary arts, namwe muhawe ikaze. Kujyana umwana muri Umbrella TVET School niyo mpano nziza umubyeyi wese akwiye guha umwana we. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara ubuyobozi bwa Umbrella TVET School kuri nimero ikurikira 0788 Umbrella TVET School, gutegura umwana wawe kwinjira mu isi yo gukirigita ifaranga. Twabigize hamwe. Aya makuru yacu ku buryo burambuye reka tuyahere kuri ayavuga ko umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ushinzwe ubufatanye n'akarere General Retired James Kabarebe yatangaje ko u Rwanda rwiteguye kohereza u Burundi abagerageje gukura Pierre Nkurunziza ku butegetsi mu mwaka wa 2015 mu gihe haboneka uruhande rubishingira. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi wazambye kuva muri 2015 bw'ikudeta yageragezwaga kugeza mu mwaka wa 2022 wongera kuzamba kuva mu mpera za 2023. Kuva muri Mutarama 2024 imipaka yose ku ruhande rw'u Burundi rafunze. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yumvikanye avuga ko u Rwanda rwari rwaramwemereye kohereza aba bantu. Gahunda rero yo kubohereza ihinduka ubwo yari hafi gushyirwa mu bikorwa kubera impamvu yavuze ko atazi. Ikiganiro n'umunyamakuru Mvemba Pezo Dizele
ukorera ikigo Center for Strategic and International Studies cy'abanyamerika, General Retired Kabarebe yasobanuye ko u Rwanda rugifite aba Barundi kandi ko rwasobanuriye u Burundi imbogamizi mu kubohereza nta bwishingizi. General Kabarebe kandi yagaragaje ko guverinoma y'u Rwanda ikeneye uruhare rwa gatatu rwemera kubishingira bakoherezwa mu izina ryarwo ku buryo baramutse bagiriye ikibazo Bujumbura u Rwanda rutazabibazwa. Mvemba yabajije General Retired Kabarebe ufite inshingano yo gushaka wakwishingira aba bantu, asubiza ko wabashaka ari igihugu cy'u Burundi. General Kabarebe kandi yagaragaje ko ikindi cyakomye mu nkokora ari ubufatanye bw'ingabo z'u Burundi n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bwatangiye ku mugaragaro ubwo zoherezwaga mu ntara Kivu y'Amajyaruguru kurwana na M23. Sobanuye kandi ko nubwo ibibazo bihari, guverinoma y'u Rwanda n'iy'u Burundi zikomeje ibiganiro kugira ngo zibikemure, agaragaza ko ibi bishobora kudatwara n'igihe kirekire. Kandi twite tuyakomereza kuri aya ngaya avuga ko imyaka ibaye 3 umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo ukomeje kuzamba biturutse kubyutsa imirwano ku mutwe wa M23. Uwo mwuka mubi rero watumye umuryango wa Afurika yunze ubumwe uha inshingana ngora ngo muhuza ariko inzira isa naho n'ubundi kiri ndende kuko ni gake byemeranyijwe i Rwanda bishyirwa mu bikorwa. Nk'ubu rero M23 n'igisirikare cya Kongo byasabwe gutanga agahenge, ariko kugeza ubu ngo imirwano iracyakomeje muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse basatira na teritwari ya Walikale. Ibiganiro bya Rwanda biheruka byasabye u Rwanda kugabanya ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho, gusa rero rukabikora ariko na Kongo igaragaza uburyo bwo kurandura umutwe wa FDLR ubangamiye u Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yaganiriye n'igihe ndetse agaragaza bimwe mu bikibangamiye ibiganiro bihuza u Rwanda na Kongo, ukuri rero ku bwirinzi bw'u Rwanda buteye ubwoba Kongo, umuti wabyo n'ibindi bitandukanye. FARDC rero ikaba ikomeje kurenga ku masezerano ko guhera mu cyumweru gishize imirwano yakomeje mu burasirazuba bwa Kongo hagati ya M23 na FARDC n'imitwe bikorana irimo FDLR na Wazalendo. Buri ruhande rero rukaba rushinja urundi kuba nyirabayazana mu gihe rero ibiganiro bya Rwanda guhera muri Kanama 2024 byasabye ko agahenge kaboneka kugira ngo inzira zo gushaka amahoro ziboneke. Minisitiri Nduhungire yavuze ko amakuru yizewe ahari avuga ko imirwano yubuye yaturutse ku bushotoranyi bwa FARDC, FDLR na Wazalendo. Minisitiri Nduhungire kandi yavuze ko kubera iyo mpamvu yo ko FARDC ikomeje gukora na FDLR, u Rwanda narwo ruzakomeza ingamba zarwo z'ubwirinzi kuko icyatumye zijyaho kitaravaho. Ire kandi yakomeje avuga ko u Rwanda rukomeje kwibutsa Kongo ko no mu biganiro bya Rwanda icyakemura ibibazo by'umutekano muri iki gihugu by'umwihariko mu burasirazuba bwacyo ari uko bagirana ibiganiro na M23 kugira ngo bakemure ibyatumye uyu mutwe ufata intwaro. Reka kandi aya makuru yacu tuyakomereza kuri aya ngaya avuga ko ambasaderi w'u Rwanda muri Turukiya General Retired Sharire Kayonga yashyikirije perezida wa Azerbaijan impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda muri iki gihugu ndetse banagirana ibiganiro byibanze mu mubano w'ubufatanye bw'ibihugu byombi. Ni mu muhango rero wabaye ejo kwa 31 Ukwakira 2024 ndetse ibiganiro abayobozi bombi bagiranye byibanze mu nzego z'ubufatanye ibihugu byombi bigirana harimo ubucuruzi, ishoramari, ubufatanye bw'abaturage b'ibihugu byombi n'ibindi bitandukanye. Perezida w'iki gihugu yahamije ko ubufatanye hagati y'ibihugu byombi mu muryango w'abibumbye ndetse n'ibitaburimo buzakomeza kuba bwiza mu bihe bizaza. Ikinyamakuru Azeritage cyanditse ko Perezida Ilham Aliyev yishimiye ko Perezida Kagame azagira uruhare mu nama yiga ku kurengera ibidukikije COP29 igiye kuba mu Gushyingo 2024. Avuga ko Azerbaijan igira uruhare rukomeye muri urwo rwego. Ambasaderi Sharire Kayonga yagaragaje ko mu butumwa yahawe na Perezida Kagame harimo guhamya ko intera iri hagati y'ibihugu byombi itaba inzitizi y'ubufatanye mu nzego zitandukanye. Ambasaderi Kayonga yahamije ko azakomeza gushyira imbaraga mu kwagura umubano n'inzego z'ubufatanye hagati y'impande zombi. Mu bindi impande zombi rero zaganiriyeho harimo ibyerekeye ubukungu, ubucuruzi, ibikorwa by'imibereho myiza, uburezi ndetse na siyanse. Ndetse Ambasaderi Kayonga
bahagarariye u Rwanda mu bihugu birimo Turukiya ndetse Kazakhstan hamwe na Libani. Reka kandi aya makuru yacu tuhite tuyakomereza hano mu gihugu cya Kenya, aho perezida wa Kenya Dr William Samuel Ruto kuri uyu wa mbere Ugushyingo 2024 yakiriye indahiro ya Vice Perezida mushya Prof Abraham Kindiki Kithure. Prof Kindiki Kithure wari usanzwe ari Minisitiri w'Umutekano n'Ubutegetsi bw'Igihugu asimbuye Rigathi Gachagua uherutse kweguzwa n'inteko ishinga amategeko ashinjwa ivangura rishingiye ku moko no gutesha agaciro inzego z'igihugu. Nyuma yo kwakira indahiro ya Prof Kindiki, Perezida Ruto yatangaje ko umuyobozi mwiza ari ukora inshingano ashinzwe ndetse agasenya imipaka y'amoko, agaharagarira kudaheza ndetse agaharanira ubumwe kandi agashyigikira guverinoma y'umukuru w'igihugu muri gahunda zo guteza imbere y'abaturage. Uyu mukuru w'igihugu yagaragaje ko Prof Kindi afite ubumenyi n'ubunararibonye yakwifashisha mu kumufasha gushyira mu bikorwa gahunda yo guteza imbere ubukungu bwa Kenya nka Vice Perezida. Prof Kindiki yabwiye abitabiriye umuhango ko atewe ishema no kugirirwa icyizere n'umukuru w'igihugu ndetse amwizeza ko atazamutererana muri gahunda yo guteza imbere Kenya. Umuhango w'irahira rya Prof Kindiki ubaye nyuma yaho kuri uyu wa 31 Ukwakira 2024 urukiko rutesheje agaciro ubusabe bwa Gachagua bwo kuwuhagarika. Reka kandi aya makuru yacu tuhite tuyakomereza kuri aya ngaya ari kuvugwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Arnold Schwarzenegger wahoze ari umunyapolitiki akaba n'umukinnyi wa filime yatangaje ko ashyigikiye Vice Perezida Kamala Harris mu matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo ngo nta shyaka na rimwe yashyigikiye mu yari guhatanira uyu mwanya. Schwarzenegger yagaragaje ko yifuza ko igihugu kigana mu cyerekezo gishya gitandukanye n'icya Donald Trump yanenze kuba yaranateje amacakubiri mu baturage ndetse akananga kwemera ibyavuye mu matora. Schwarzenegger wahoze ari guverineri wa leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba mu ishyaka ry'abarepublika yagaragaje ko atanyurwa n'uburyo ishyaka rye yirengagije amahame y'isoko ryigenga ndetse akavuga ko politiki ya Trump iri mu nyungu z'abakize gusa. Ku rundi ruhande kandi Buzz Aldrin ufatwa nk'umuhanga cyane mu bumenyi bw'isanzure akaba yari no mu cyogajuru cya Apollo 11 yagaragaje ko ashyigikiye Trump ndetse ashimira umuhati we mu guteza imbere gahunda yo gusubira ku kwezi no gukomeza ibikorwa by'ubushakashatsi ku isanzure ndetse no kongera gukerera inama nkuru y'igihugu mu bijyanye n'isanzure no gushinga ikigo cy'umutekano w'isanzure Space Force. Aldrin yashimangiye ko ubushobozi bwa Trump mu gufata ibyemezo bukwiye kandi mu gihe gikwiye ari ingenzi cyane mu ngingo zirebana n'ibiba bibangamiye igihugu ndetse n'isi muri rusange. Yavuze ko ari umuyobozi ukwiye kuyobora igihugu mu bihe bigoye. Aba bagabo bombi rero batangaje ibingibi mu gihe habura iminsi mike gusa ngo amatora azasiga agaragaje uzayobora Amerika mu gihe cy'imyaka 5 izakurikira. Reka kandi nanone aya makuru twite tuyasoreza kuri aya ngari kuvuga ko ibitangazamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byavuze ko bifite amakuru yizewe yagaragaza ko mu minsi ya vuba Iran ishobora kugaba ibitero kuri Israel, ibitero byo kwihorera. CNN yavuze ko amakuru yahawe n'umuntu wizewe ashimangira ko Iran izatera Israel imbere y'uko amatora y'umukuru w'igihugu muri Amerika ba kuwa 5 Ugushyingo 2024. Amakuru avuga ko ibi bitero bizaba bigamije kwihorera ku byo Israel yagabye muri Iran mu Kwakira 2024, nayo ivuga ko rero bigamije kwihorera. Ibyo ko Iran ishobora kurasa kuri Israel bivuzwe nyuma y'iminsi mike umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu Hossein Salami yavuze ko hazabaho igisubizo kidasanzwe. Naho umwuka mubi hagati ya Israel na Iran ukomeje gufata indi ntera bitewe ahanini n'intambara iki gihugu kirimo na Hamas na Hezbollah, imitwe yombi ivugwaho ko ishyigikiwe na Iran. Ni no kuri iyi nkuru nsoreje amakuru yacu ku ngingo y'umunsi. Nitwa Pierre Romeo imfura yabo, dusubire kuwa mbere.
babyeyi ishuri Umbrella TVET School riherereye mu mujyi wa Kabarore mu karere ka Gatsibo ry'abashyize igorora. Umbrella TVET School ni ishuri ryigisha amasomo y'igihe gito muri mechanical automobile, ubutetsi, ubudozi ndetse no gutunganya imisatsi bya kinyamwuga. Muri Umbrella TVET School abanyeshuri bakora ingendo shuri. Ikindi kandi ishuri ribahuza n'abakoresha batanga akazi maze bagatangira gukirigita ifaranga ako kanya. Akarusho nuko abanyeshuri bose bigishwa amategeko y'umuhanda bakanakorera provisoire nta kindi kiguzi. Babyeyi niba mushaka ko abana banyu bazibeshaho neza ejo hazaza, nimugane Umbrella TVET School imyanya itarabashirana. Abashaka gukora kandida libre muri tourism, culinary arts namwe muhawe ikaze. Kujyana umwana muri Umbrella TVET School niyo mpano nziza umubyeyi wese akwiye guha umwana we. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara ubuyobozi bwa Umbrella TVET School kuri nimero ikurikira 0788358527. Umbrella TVET School, gutegura umwana wawe kwinjira mu isi yo gukirigita ifaranga twabigize ihame.